by changing the way you think is what? Our thoughts. Then you will learn to know God's will for which is good and pleasing and perfect. Hallelujah. Hallelujah. So this is why we need this. This is why we need to change our mind. That's what Roman ta upos fulua. Upelua. Awa foi to cha mio fa tasima malene laulang. Awa ta to cha mio fa tasima malene laulang. Alea o tangata laulangi influence ele lato tino malato mafau me lato te faya. Tangata o tangata falaina influence foi tato mafau me tato te faya. Awa foi to te amia fa tasima le nei laulangi ai pe tai ia le liuina le toe fua ta ina o to loto. Lani mea tangata ola tano fai. Lani mea tangata loto tano fai. Toe fua ta ina lo loto. Toe fua ta ina lo mafau. Avaya tu me ola hai halu yai. Avaya tu me oti yai alu ese mai yai. Amen.